Bithung reng thama constituency angkang title for forest land occupation alo lapen pekar om kiron pon Dr. Turiram Ronghang ari dengpen. Katsa niliparoar pu kachilar. Ruipi langso waterfall amo kapawang ponji DBMC atumpen chisik chedang pontanglo. Kichengsi Karbi Anglong Autonomous Council at CEM Karlitang Khorsing Tirang Dead Anniversary kita lonpon. Paigoni ni Paingkoraner Cap Arni Ok Kering Auditorium Holo Long Bichi Du Lamarjong Achatai Puang Mahang Patek Ponsi Hirjir Kir Katepate Amai Padopon. Kardom Pini Abirta Thanbang Pini Limerina Hansepi Non Arjita Birtang Ton Pen. Phai kudi ni phai inkorener kep arani por phai krehini ra achiti malompen lakha trok bithung reng thama constituency angkang local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen achor sangpi kachetiron piari dengpen rara tumaphan title for forest land occupation alo lapen pekar om heihui kiron kipedopon. Labang so kiron ajay me kichengsi hanthora rongalong longri habea ki hai harsing tiron na hemacha tailong pidoponsi rongkhang forest reserve along le angkang kabuchi kadukawe don pharoi siraplikep ahem tu na tumaphan title for forest land under occupation alo pajirpon lasopi tumpreng open stage along radamai pidoponsi radamai along radaphan pekar om pajirpon jay megalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang CM achor sangpi kachetiron pi MSC Richard Tokbi MSC Ramsing Timung, nominated MSC Chandra Chetri, West Karbi Anglong District BJP Maipu, Radip Ronghang, West Karbi Anglong BJP Muhila Morcha Maipi, Purnima Kathar Piatum Chitongdun. Bangso Amai Long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lamthekaning JK. Rara tumakinang sora sondoan, Sorkar ki doa party si nang pajir thekji. Nona mat BJP party si Delhi Dispur lapen Dipuanda Sorkar Kachari Karbi Anglong Autonomous Council along ta Dr. Tuliram Ronghang ki Japon BJP party si Sorkar Chari Dr. Tuliram Ronghang ki Japon Team Karbi Anglong atum si Sorkar ki Chari pon Kaprek opposition party atum ke alam si soy bokchot latumara raphan thang tanang pichek the thang tanang rap thek the lasira ratum Sorkar ki doana party BJP asong si donangji busi lamthining je pon Dongka mukampen Kelvin Terang 365 News India. Paigoni ni Paingkoraner Cap Arni Ok Kering Auditorium Holo Long Bichi Du Lamarjong Achatai Puang Mahang Patek Ponsi Hirjir Kir Katepate Amai Padopon. Labangso amay long Ok Kering Long Bichi Du Lamarjong Amai Pu Mukut Lek Tepen Mai Chipahem Pu Ponsi Chunbang Presenter Inghi Pensi Aluhi Pachinipon. Bangso amay long aluhi sarpuaman penomati local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Maipu Rites Inghi Lunsepo Pansing Kro Thanbang Bapuram Rongpar Hirjir Tokbang Biren Singh Hanse Ratsai Klem Bang Popen Rongpi Okering Lems Maipu Anil Beatum Chetong Dunsi Labangso Long Bichidu Lamarjong amay long Hirjir Kiratumapan Nong E Pajir Ponsi Bangso Mai Ingsam Jin Pen Pachun Pon Hawar ki hat pen long bamon rong par 365 News India. Longbi Chidu Puke Ladak Lake Pirthe Sido Lapen La Longbi Chidu Atomo Bangke Lalo Ladak Pirthe Mindara Long Latungke Klengdun Kleng Sarpo Sohot Pirthe Kang Dug Long Le Kang Dug Ahot Lasi Latumsi Karbi Aham Pangalong Lam Lun Tomo Latumsi Ke Japon Latumsi Lam Lun Ke Palon Pon Ke Pathek Pon Lasi Karbi Alun Temo Kosonma Ke Klempon Nangji Ke Dampon Nangji Sitamela Long Bichi Dutumsi Kado Kave Mane Hula Pirthe Mindar Kang Dugahot Arong Tin Karbidoan atum phan sitame latumsi lahai kado kave lun lam ke than ke pare abang phul
Nilip lapen Dwarbaguri MEC constituency ke parlo rongruk do an kangthur ponji lapen sorkar pen ki panong pipon ason arona teng pen kilang chari dun thek pe meji mate kichok chialong ke pekeng dun pe mi thek jia phan phaikuning koroner kep arani nilibaro arpu kimi kache pek pon asai ki dengpon labang sor pu kache pek pon amailong central committee pen che tongdun maipu samsoning tila pen chunbang rangsina teron lapuson siji ten rong pia phan maipu kimi arpu pek pon lapen dun maipu arpu mohendra kathara phan arpu kimi pek pon lo lapena dun thu chunbang arpu kimi methu tok bia phan pek pon lo Thihek pen katsa Karbi Anglong Territorial Social Security Association alang litumarong pader de pin pen nilibahawar sorkar pen kipenong pipon PMAGY scheme la pen ason sorkar pen kipenong pipon scheme hai hui prabjin pen langchari dun puputa pini pherangkia thengno than pachini tekang Nilipen Moses Teron 365 News India kan no ke dua tumpham an setame pecitang et nang po pecitang vet nang popu a target lo 2022 an ke lapo si PMAY ahem kitang te bang ke ahok lo dakni lipta isia blog lo ladakta karap ne ke claim ne yadim ke lapo si prabjin pen bang ke ni tu mohop ke bangje hiti pini ke bhom kuru lo nilitum budbar brusti masih bang sini litum adim nilitum adim aklong ke humri si nang litum perangke bitung aphan kacuning ripen along tin kedam je phan nilitum budbar ani pen masin tum pangceng phetpo Dwarbaguri MEC constituency ke parlo Ruipi Langso waterfall non ki do bom anparta asona sai kipawang ponjia phanpura Dalamara Biodiversity Management Committee Chihek pen DBMC atum kihumri lapen sai ke klem ponjia phanpura chisik chidang pontanglo Dwarbaguri MEC constituency arlota medu ke pangro mate kijo yadim ke pangcho ponjia phan lapen tebok terai clear senga mohor mate natural habitat kirai komjia phansi DBMC ahin pen chisik chedang pon luputa pherangkia tuma phan thanang pachini dun pinpur pon me labangso DBMC abitung mate committee along Dalamara Northern Range ACF Prohalat Kro alanglike chunbang iklo lapen labangso DBMC kemang pon asai along alanglita inutlo bidisuri kipiduna bang phulo labangso Ruipi Langso waterfall kepache thang ponjia phan kihumri ke dam along DBMC penchitong dunmai phu divinson terang ACF Prohalat Kro Dalamara Thana VDP Klembang Phu Khorsing Lekthe Rat Sai Klembang Phu Boloram Terang Borson Lekthe lapen ronga saratum chitong dun Dehuri pen amosing ti 365 News India hokka chela Ruipi Langso ba ke hokka pela da ram lekerong lo so alang tu Ruipi Langso ke actually ke nilitum BMC Dalamara BMC Biodiversity Management Committee kan jalan kacari han tuai lo la member kan mo kan ni hero member seperti kan member alang pun member itu lo ini cuma ada ke ini badak isi itu tourism ko sistem masuk di sustainable masuk itu lepas itu dan itu anda ada uang yang itu dah tawar ini kami non itu karena saya natural seperti ini unlike एकदम तवार पर नहीं तो sektor dengan yang tanda ko motor ini tu dok waktu tadi ini tu mata wala pasin lagi tu sistem lalu mungkin state government kan ini dia biodiversity la tinda wa बहुत चंगा tinda का है जो तंग अंगले dah kami la tinda tinggal lo la tinda nak serap ini tu alam nak cái langsung cái Dwarbaguri yang sanang di area long dola. Kalau soal link kahumri kami sanang dia planning dola. Odo, akhirnya udah ko ini tinggal non NGT kan dia totally along sanksi ke bom lo. Lalu pun itu tinggal dia sendiri kecil. Itu tengkang panas. Tapi lah sopa pantai dia kan. Itu alternatif sustainable mana cuma ambong ke. Kita lagi kan. Tapi itu lah langsung pakai ke langan bom. Kadang itu observasi apa langko, langsung ada dia sistem itu tourism namanya itu setup akan formal council akan present itu. Dia kesan itu ada rongorak, macam Dwarbaguri. Jadi ini Dwarbaguri lah ni andar loh. Itu kalau itu tourism dia, like
Pulang so berarti apa yang ada tahu? Ini tuh modal komisi form lo, jarum kita lah sistem itu modal kita jarum kita dia. Sem tu, aku mungkin lah lo pergi berada di alewan met, ini banyak tu long. Pasal tak kau dah kau sistem. Phai kuni ni phai inkoraner kep arani kichengsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Pirthepen kache ote kangpu arani pache tondunsi nijang Karbi Anglong aropi Hamren branch secretariat asai hemalong talonpon labangso kache kimo pon asai aningkan wang sita Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong ahawar ningkan trok sir kebra pho pen chikimo pon bom wang bom si pining anke ingdeng trok kebra pho pleng tanglo alangli karlitang crossing terangke karlitang longkam terang lapen karlitang kakuti sopi asopolo lapen alangli ke do bom ahot Karbi Anglong Autonomous Council ke pangcho pon aputhak pini arani anta ilitum tengne pon une labangso karcho pon amayalong chetong dun baithalangso MLA Rup Singh Teron lapen alangli chor basa piti mungpi OSD Sonaterang Municipal Board Chairman Biren Tiso Wholesale Cooperative Chairman Joy Singingti VDC Chairman Roman Pator Ward Commissioner Longkenro Hanse lapen rong rup risoi jangatum chetong dun si chikimo pon asai pangcheng pon patumi labangso ka chikimo pon asai long karlitang crossing terang akai lamo hei hui chithan ponsi ingsam jen pen kicheng CCM karlitang crossing terang aphan chikimo pon asai pichun pon Hamren pen Rostomingti 365 News India So an ke job lo kan bang tai tu ke talon do kan ke bang ya kan talon mon lang di ka bori pa job si kan ke tum long lo ke tum ladak kong si long kan di tum ke klampon wan ma ke li ya kong don ke klampon tum pa lo so ya kong dor de posisi tum ma ke so ka tum pa sum ta ke johan bo to moster mana tu di so ya kong long lang se no ya kong ben so lo ko dai go along ke ni to ar mi lang so ya lang ka ko Kanona bata gitu alang di ban poti ta doan jaso ja kong pota iklang pon tun arong ko to di ba ma de ni de la mane ta kili pon ko ja pon pon Pini Abirta ke lapuan se kangton iglom arni ke me Kardom